دما وخوش به گهداری وان اف ام از بوار ملورین صبرید خلقک نویا برنامه کولان. خباتی ریوبریا پیجیانی دهریما جزیره لگوری ولاتیان دخال لاواز در باز دبن. هن فروشر دبیجن کاری وان لگوری استاگوتی خواستن و کاری واجی رخ ندیکن. و دبیجن کسی گو نزانه بخوینه و بنویسینه دوی خباتی ده آماده. گوری نری نامه کار تمینه نش قاضی و نش قصدی افهم کانیات بس افهم کانیات چه نابش تمینه ره تمین یعنی چیه که نخوند بیکاری فهم نکر و کرنه تمین نش شغلی خود اشتغل و شغلی خود اشتغل نش شغلی خود یعنی نافهم دخینه يعني من لجي عاز خودي كان تيجي عاز واوجي عاز كيف برش يفهم لك تشقى جد مثلا هذا الافكار تحت بيد يجي في تابعيه كيدنا النصانه يعني تشقى وقت قال لك مثال شيء بون از نابجم بس يعني ناخذ كاري تومينه كرنه تومين شاشتيه چاره سري پرورداك تومينه هبه پرورداك جر هبه زانبونك چبه هنا كار كرمن تومينه بين پرورداك بدن زانب الكاري وال حتى كويدي وچيه هر وصا هند بیجن هگر اف کس بی پرورده کرن و کاری خو فهم بکه پس گریک نمادر دکفن پیش. بالنسبة تموين شاواي دي مثلا دي التاريخ هادنر تناسكر شاو تاريخ هادنر موصفيوي معموستيوي چهنه كخورت بك كچب شاواي مثلا لبرناكه فورا التاريخ هادنر يكون تاريخ نهمه ماي او صالك ودمه ماي فورا راتكوت صادرين ودبي كاغت كيتشيت كضبطك ودبي ورور مثلا مر درباسبو ويروجي افشكل درباسبو بضاعتا مراكل وبر امشون بضاعتا مدامج مرد بي قصوري عفو نمشكله قصوري عفو بك امسر صح ماشن ايمه بس شي ناب يعني ورا واقشي بصادرين بف ويعني صحتي ناكد انه ايش تاريخي ناكد بف شي ناب افاتشو وهن جوالاتيان دبيجن بيويستا غوريفبريا بيجياني لسر يكبونا بوهايان بسكنن انكو حر فروشر ببوهايا كي دفروشه خده تمين كاري خص يعني نيفي جرب در باسنا بكاري انا مزبوط هدي بريد سيروج البيت كان بتموين هاد جو اسعار خدين غني ساعه ملوا بقرن وبنجريا هر انا بيت كان هنا اسعار خدانين تموين بالاي تموين چکه تمینه برای تمین را هر دکانا بگرن اسعاری واحد یک شکل که همه دهان یک جی از دهان شغلم هر دکانک $10 دکانک $11 دکانک $11 و نیوای هر یک شکل کیش خورده ده ام دوی چما اولود به مواد بحال مواد ابو دلار تی هر یک خور زیادت که تموین تنه لانه تموین تنه نار بالی تموین جی دره ای دکانا فنی خل تموین تموین دک حل بخدای درک حل تموين بهفدور دركبه واسعارها شخور تشيك بكن اسعارها حمل بكي بواحدين وهنجي جكار الريفبريا بيجياني رازينن ودبيجن دما قد خكرنا چونو هاتنه ده كاري وا بريكو بيك دهات مشاندن راستي تموين باركي خضرابه اندامي واهر وهر جولاتي واهنا ناف سوقا دا ناف محلات دا وبراستي دما كورونا دجي قلكي كاركرن هرو هر المحلات بون هرو هر ناف خلقي دبون يعني براسي كو نجوابانا بلكي اسعار كو محلات دفروتن جهالو بهتر بانا ريفبريا بيجياني الهريما جزيرة رمضان حسن دبيجة هريما جزيرة هريما كبر مزنة ام ناقهجن جو ام تيمي خوا بلاف بكن وام بقهجن حمو فروشران وحمو بسجريك جيب تمامي بين شارع سركرن تاقو كار هبه و هناك شاشتي درماز نها جبو ناس کرنا کار از باورم دسپیک آوی دبکو هناك شاشتی چه ببین لی آنها سر دما پنج مه شش مه در باز کری آنها از باورم کار بگشتی جی هاتی ناس کرن جمله دامی ما کار اروها جی پشتی کو وگرا قومیتایی کو کاری خود مشاندل برد سرکاری وی شوپان بنجي تكرن وكي ديجي تكميلا ويكاري ايكو قوميتان بيرابويا افكار جي تكميلا ويتدام ودي ستي شوپان رمضان تقصدك دبيجة كاري بيجياني برفرها ويكبونا نرخين ماديان برزحمته وقال لك دوز دهندري داد جهيدا هاتن تومار كرن
نها جبوی بهای ماده نوا باجار ده یعنی امبیجن حمود کاندار جی بهای ماده وان یک بن اونا نراسته راسته بلکی دنابرا دکانکی سعر ماده نوک هبه لی افجی شخوا هرکس دزانه کاری تموینیه و سر اساسی ویجی کسی ایگو التزام بهایا نکش تی جزا کرن یعنی وک ارشیفه که الجماعاتیه چه کرن جدست بیکا کار حیان ها با هزار جزایان هاتنه بیک آنین جمله بشه معید هندری هم کانتون و هم هرم جی هاتنه کرن سروی اساسیه رمضان دبیجه چاندا گازنان الجم ولاتیان پیوسته گوجنو و بی آوا کرن. او هجمار يدي ناق هجيكو ليكوليني بكي حما سعر فان فئتان بكيك هركس دزاني آليكاري جبوي تمويني تيخوستن جملي قلما گرک دکه او گلما وقتا وی سری نوک هفبینه گرک سری لناوند تموینه بده گازنه خواه پیش بخه هر واجی نمرین گرم تموینه حتی آنها لدارن خلکمت کارن دریا وین نمره را خو بگینن تموینه آگاهی بدن جبو سر بی سکناندن و هەگەر تیمên پێژیانیê نەلگۆری سنج و ئەخلاقی مرۆڤان بێ دەرباسکردن پێویستە گۆ ئەف فرۆشەر سەردانە ڕێڤێبەریya پێژیانیê bike û gazînê xwe tomar bike ji bo hesab jêr bêdayîn. Niha ji bo slûbê ê ku tê meşandin ji milê komîtê me heger peyda bû û slûbekî nexweş di nava gel de dikandara re bazirgana re hat meşandin wê çaxê em bihêvîne ev bazirgan yan ev xwediyê vê dikanê serî li navenda temwînê bide û gazinê xwe pêşkêş bike wê çaxê ev endam hesabê xwe bîne. Guhdarî Van FM em gehiştîn dawiya xelika xwe ya bernameya Kolan heta xelekek din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.